kwa kaunti no ma Migori kabende miwaler kutendre kod pith mareche kaunti no. Kwa mbele wayudo ni piny owacho yango chenro mar pogo mbolea manengogi oyueyo alwora ma Kitutu Church North, South Mugirango kod Nyamira. Watudra achiel kachiel gi jafwambo marwa Crispin Otieno ka oleronwa kaka chenro no dhi mbele gwengo ma Nyamira. Crispin, hageoni rio makare nyiswa ni to chenro no osechopo nade nyaka e sechegi. Awinji ayo makare manaka kiwacho antiere e gwenge ma Kisii kama iluongo ni Kitutu Church North kama kata PS mochung'ne mano Migago mar weche mag pur turu ka ochopo gwenge mar chiwo mbolea ne jopur mopogore opogore mantiere counties 30 ma Turka mana kaka nyalo neno kuma wantiere ni ma en achiel kuom trailer mokelo mbolea ne jopur e gwengegi. Kendo ni mna tutuga kod apisa achiel kuom apisa mawuok e serikal mondo lerno ni mbolea gi oa kure to gin jomage madhi yudo. Karibu katika runinga ya Ramogi. Tutatuambia tu labda kwa wale ambao labda wangependa kujua jina, tuambie jina alafu tuelezee tu umuhimu wa siku hii ya leo kwa wakulima. Asante sana. Kwa majina ni Charles Choya Matoke. Mimi ni mkurugenzi katika chama cha UDA kule National Office, na sisi tumekuja hapa na PS na wabunge wa area hii ambao wamekuja kulaunch hii second phase ya kupeana mbolea kwa Wakenya. Kaunti ya Kisii na kaunti ya Nyamira kwa huu uzinduzi wa leo zinapata mvua mara 2 kwa mwaka, na ndo sababu rais alionelea ni vizuri mbolea ipeanwe kwa kaunti zote ambazo zinapata mvua mara 2 kwa mwaka. Tafadhali kile anachowahimiza ni kwamba tuende register kwa assistant chief so that information yetu yote iwe captured katika ile digital platform, kwa sababu ikiwa assistant chief wako anakujua kama una shamba kiasi cha 1 acre utapewa mbolea inayoambatana na zile eka zako ambazo unazo, kwa sababu tumepata kwamba watu wengine wanachukua mbolea, mtu ana nusu eka anachukua mbolea ya eka 6. Kwa hiyo you are disadvantaging others, na wengine wanachukua mbolea wanaenda kuuza. Kwa hiyo maneno hayawezi kuendelea, na ndio maana rais amesema kwamba mbolea italetwa kwa constituency at the sub county level. Badala ya kwenda pale kwa county kwenda kuchukua mbolea, kila constituency itapata mbolea at the constituency level, na hapo ndio tena itasambazwa iende at the ward level, kwa sababu imeonekana kwamba mtu anatoka kilometers nyingi anakuja kwa county kuchukua mbolea, then inaenda kuwa very expensive. Kwa hivyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa hayo, na ndo sababu tumekuja hapa leo kuzindua katika Kitutu Church North, na tukitoka hapa tunaelekea kule South Mugirango, tukitoka tena tunaenda kule Nyamira ku make sure kwamba Kisii and Nyamira counties are food secure. Homa Bay wanakuja huko kwa hii second phase because Homa Bay also gets short rains. Ukitoka hapo huo msimu mwingine wa kupanda Kenya nzima inapata mbolea. Kwa hivyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na sisi kama chama, kama mkurugenzi katika chama cha UDA ni kufuatilia executive na ku make sure kwamba wanafuatilia yale yote rais aliyoyasema, kwa sababu tumegundua kwamba vitu vinavyofanywa na serikali kuu ni vingi lakini wananchi hawajui. Kwa hiyo sasa sisi tumejitolea na tunazunguka kote Kenya kuwajulisha wananchi ili waweze kujua njia ya kuapply for mbolea, njia ya kujiandikisha kule kwenye assistant chief ili information yako iwe captured, ingie kwenye digital so that serikali ijue nani amepokea mbolea, mtu asije akatumia jina lako akapokea mbolea. Asante sana. Asante. Shukran sana. Na manaka kiwinjo mano iluongo ni Charles Choya, jagoro mano mantiere sirikal kata mano mar chama mar UDA. Omiyo mana kaka iwinjo olero no nyaka county ma Homa Bay bende gibiro kata sirikal chano mar telo mbolea mano ma shilling 2,500 mopogore kod 3,500 kaka niche kata sirikal osebedo ka uso mbolea. Nomiyo odhi bedo mana ne fuongruok ne jopur mawuok e alwora mag county 30 go mondo mi ne kaka giketo chenro maneno ni yuto kata bero deche mag chiemo obedo e makare e gwenge mag Nyanza kendo counties mopogore opogore mano matur. Kaka manang na duk ni kendo iri kuom studio en wach
ma pod mamedo luwo machiegni nyaka wang giwuok ka to lang ne chiemo nyaka gundo ma South Migirango kendo ne gitiek wuotho odiochieng' ma kawuono ni e kaunti no ma Nyamira ka giloso mana kod moko kuom jopur mawuok e alwora ma kaunti ma Kisii kaachiel kod kaunti ma Nyamira. Erokamano nya Crispin Otieno achiel kachiel koya gwengo ma Migirango. Erokamano kuom lerno kotenre kod mago bende en jiwo jopur.